Yes, mumeze muti umunsi ndaje ngo twivugire kuri match igiye guhuza ikipe y'u Rwanda Amavubi ndetse na Nigeria. Uyu nguyu mbibutsa ko ari umukino uraba ku isaha y'isa 12 u Rwanda rukaba rwaravuye mu Rwanda rukagenda rukagira Nigeria, ubwo no kuvuga ngo rwagiye n'indege. Turaza kubabwira 11 ari buze kubanzamo kuri uyu mukino hagati y'amakipe yombi. Turaza kureba muri make kuntu urugendo rwagenze, tusubize amaso inyuma turebe se uru Rwanda rufite amahirwe yo kuba rwatsinda uyu mukino. Nibyo tubuze kureba hano ngo ese n'urutsinda raba rufite ayahe mahirwe. Rushoboye kwitabira igikombe cya Afurika, dore ko u Rwanda ruri ku mwanya rufite ku mwanya wa gatatu n'amanota 5, ikipe ya Nigeria akaba ariyo ya mbere n'amanota 11. Okay, njya mbabona ariko nkabura like zanyu, wibuke gukanda like ndetse na comment. Twagiye rero na 11 bari buze kubanzamo, reka duhere ku ikipe yacu y'u Rwanda Amavubi. Yes, twagiye rero tugiye kumanukana na 11 bari buze kubanzamo ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Abangaba ni abakinnyi bapanzwe n'umutoza Francis Kipla. Twagiye rero n'ubundi mwizamu n'ibisanzwe ni Ntwari Fiacre. Ku ruhande Ntwari Fiacre ni umuzamu mwiza cyane n'ubundi. Ntwari Fiacre akaba ari umuzamu mwiza cyane n'ubundi usanzwe ugorera ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Uyu Ntwari Fiacre ikintu wamumenya yagiye akora amasave agiye atandukanye, no kuri uriya mukino nubwo twabutsinzwe wabaye Libya ikina n'u Rwanda tukawutsindwa ikadutsinda igitego kimwe, ariko hari ibitego byinshi uyu mugabo Ntwari Fiacre yagiye akuramo. Icyo ngicyo rero nawe nkwijeje kuri uyu muzamu, ni umuzamu ushoboye gutanga amahirwe menshi cyane kuri uyu mukino wo kuba yaturotora agakuramo ibitego. Iyi Nigeria ni ikipe itoroshe cyane rero kugira ngo tuze kuyiva mu nzara ni ibintu bigoye, ariko se ikipe y'u Rwanda Amavubi buriya nayo ikiri nishaka kongera gusubira mu gikombe cya Afurika. Ku ruhande rw'ibumoso turahasanga undi mukinnyi bamwita Ombolenga Fitina. Ombolenga Fitina n'ubundi ni umukinnyi usigaye ukina ku ruhande rw'ibumoso, dore ko ari n'uruhande amenyereye cyane gukinaho, akaba ahaniraho communication n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye cyane muri ya kipe y'igihugu Amavubi, dore ko abakinnyi bayo abenshi bamaje no kumenyerana gukinana. Gutsinda rero nubwo ikibuga nyine kitari kiwanyu bigora byo kabisa bishobora. Ku ruhande rw'ibumoso turasanga Manishimwe Emmanuel Mangwende. Mangwende nayo ni umusore uca ku ruhande rw'ibumoso cyane rwose, anyaruka cyane mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ubwo ni ukuvuga ngo ku ruhande rw'iburyo hari Ombolenga Fitina, ku rw'ibumoso hari Emmanuel Mangwende. Mu mutima w'abadefanse rero turahasanga abagabo babiri, Manzi Thierry ndetse na Mutsinzi Ange Jimmy. Abangaba ni abasore baba bafitanye communication iri hejuru cyane, ku buryo guhererekanya mu mutima w'abadefanse kuhaca rwose ubona ko ari ibintu bikunda kuborohera cyane, kuko communication yabo bamaje kumenyerana mu byo gukinana mu kibuga, cyane nk'imikino akenshi bagiye bakina. Wabonye yuko guhanahana imipira hagati mu kibuga baba bameze neza, no kudefanda rwose hariya ku mutima w'abadefanse hagati baba bameze neza. Hano ngaho turasanga hagati mu kibuga tuhasanga abasore batatu, Mugisha Boneri, Kasamira, Bizimana Jihad ndetse na Muhire Keve. Ahangaha hagati rero ikintu nanone mwakitega, uyu mukinnyi Muhire Keve kugira ngo upfe kuhamucikira biragoye, dore ko afite communication nabo iri hejuru, kuko no kuvuga ngo ukuntu umutoza yarabapanze aba yararebye imikinire yabo, uburyo bakinana, communication baba bagiye bafitanye, bityo agapanga akavuga ati aba bajyana ngani bamenya guhererekanya imipira, kandi uyu niwe ndabona uhashoboye. Muhire Keve we kabisa mu mwitege. Ariko se gusa nawe uyu Bizimana Jihad bari kumwe nawe ni umukinnyi utoroshe cyane mu ikipe y'igihugu Amavubi. Rwose ntibyanabatungura mubonye rwose Muhire Keve cyangwa Bizimana Jihad mu kibuga hagati bahavuye ugasanga banatsinze n'igitego cyiza cyane. Ku ruhande rumwe ni Georgia Kwizera, Georgia Kwizera bari gukina ku ruhande rumwe, urundi ni Mugisha Gilbert Barafinda.
Mugisha Gilbert Barafinda runo ruhande gukina mu mpande cyane nabonye ari ibintu ashoboye. Nagiye nitegereza imikinire mbona kabisa ibintu byo gukina mu mpande ni ibintu amerita neza cyane 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 cyane. Hano ngano ndabona undi muntu kabisa uri buze kuduhesha intsinzi nibigenda neza nubwo uyu mukino utoroshye. Hari rutahizamu Nshuti Innocent niwe rutahizamu rwose, niwe bahaye gutahizamu mu ikipe y'igihugu Amavubi agatsinda ibitego byinshi bigiye bitandukanye. Nshuti Innocent rero nawe ni umukinnyi wo kwitega cyane cyane kuri uyu mukino, dore ko ari umukinnyi utoroshye cyane, ni umukinnyi utoroshye pe, ubona rwose ko kabisa akina neza cyane. Yes kabisa. Ubundi dukurikije amaso ubwo wenda ikindi kintu bari buze kuturusha bitewe n'amatike asa nk'aho ahenze, bari buze kuturusha ikintu cy'abafana cyane. Gufata akadege ukava hano ngaho ukajya muri Nigeria byashobora bake, ariko natwe n'ubundi nk'abantu dukunda ikipe y'igihugu yacu Amavubi baradukora live streaming kuri televiziyo, turaba turi kubira nk'aho twibereyeho rwose. Nimugire ikibazo gufana muri bufane, kandi ikindi Amavubi dushaka ni iki? Dushaka intsinzi, tugakubitira ikipe ya Nigeria tukayikuraho amanota 3, bityo tukazamuka tukagira level tuvo naho tugera, kugira ngo tuzarebe ko tuzitabira igikombe cya Afurika tumeze neza. Uyu ni umukino utoroshye cyane, dore ko u Rwanda ruri ku mwanya wa 3 n'amanota 5, Nigeria ikaba iri ku mwanya wa mbere n'amanota 11. Uri kumva ko Nigeria ni ikipe ikomeye cyane. Ariko Libya hari n'indi kipe iri bukine nayo, Libya nayo igije umwaka ikaza gutakaza uwo mukino, dushoboye guhita twicaho, bityo amahirwe yacu yo kuza kwitabira uyu mukino iki gikombe akiyongera. Ni ukuvuga ngo rero ikintu navuga cyo tugomba kongeramo imbaraga cyane ku buryo bibuze gukunda fresh. Abafana rero namwe ikintu nababwira, nubwo wenda abenshi ndabizi ntabwo mwabashije kugerayo, muze kwihangana mufane neza cyane ikipe yacu y'igihugu Amavubi. Uyu munsi hari igihe yaza kuturaza neza ikatuha intsinzi iri ku rwego rwo hejuru. Amakuru rero muri ikipe yacu y'igihugu Amavubi ari kuvugwamo abakinnyi bagezeho kare mu gihugu cya Nigeria, bakora imyitozo, urugendo rwagenze neza cyane kabisa. Na karokari baragakoze, imyitozo ya nyuma bayikoze ku munsi w'ejo ku saa y'umugoroba saa moya, ku buryo rwose byanze bikunze uyu mukino nta kabuza bagomba kuwutsinda. Reka tubitega amaso rero, andika muri comment, ese urabona uyu mukino ari ihe kipe iri buze kuwutsinda kabisa. Ciao, reka mbe mbaretse kabisa, musigarane mumeze umunsi mwiza, ubwo nahamukanya kuri match.